izazov je bio, dakle, doista od sirove hrane napraviti gotovo jelo u što manje minuta i da bude što ukusnije. Sam proces je trajao dosta, uloženo je dosta novaca, dosta sredstava, govorimo o više od €1.000.000, dosta rada, dosta entuzijazma. Kad ga educira, robot to zapamti, memorira i onda to može repetirati, ponavljati milijardu puta. Mi sada imamo spremnih nekakvih 70-ak jela, a s druge strane ne postoji robot, bar po našim spoznama, ne postoji robot koji od sirovih jela napravi gotovo jelo i to u jednom loncu. Dakle, to nismo vidjeli.